Kwah kare Madrid ban iasoh wat Kyllian Mbappe upiliar wa pawnam wat uwei ni betam negeri France ban nak klub PSG. Kajim perkat ya kador ban tiet Kyllian Mbappe kalong komba sispa $90 million lani aspa $1 million. Mbappe iasoh bat ka klub PSG haus nam arjar kanyo hagapor baudan kat prasnam kareta hagador ka ba sispa $1 million lani sispa kandai $9 million. Haga season jong snam arjar arpuar adu arjar arpulai Mbappe ulai lekai lai potli ki match but ulai yo ban tap arp sautli ki goal perca iki wepat ki team badru ulai arap ban tap goal iki wepat ki player sau sin Mbappe nadu bu lekai na klub PSG ulai yo ban tap arspa nyo tali ki goal ha ki arspa san pondru tali ki match tangkini perlo ni saya kendupat aku ke video.